هەستان بە پاکردنەوەی شەقامی کاوە چونکە ڕۆژانە ڕێگایەکانمان لەسەر ئێرەوە بۆ هاتوچۆ بە پێویستمان زانی کە ئەو ڕێگای بۆ پاکخایەن بێ بۆ ڕەخساندنی تەندروستێکی باش و وەکو یارمەتیدەرێک بۆ کارمەندانی شارەوانی کە جیاوازنی لەگەڵ ئێمە ئێمەش یارمەتیدەریوان و برایەوانی. بەسمان ئەوەیان پاک و خاوێن ئەرکێکی نیشتیمانی و کێشی مرۆڤانەیە ئێمە دەبی بە هەمومان هەڵمەت بکەین سۆران بەماری خۆمان زانین و پاک و خاوێنی ڕابگرین. آرمان جاوی پروژه اوا یکم تشت اف کسید کو یت بدرآمد یان اف کسین کو هجار و بیکار کو هم دین کاری کل برانبری وی کاری ده پاره هتاور گرتن کو روزانه ده پاره هتادان برانبر او کار اوت کن هر دیسان آرمان جادوی یا سرکیش وی پروژه اوا بو پارسونا جنگه ها کردستان تبدیش جنگه ها و دورک جنگه حساب کن مالا هوایه مالا مهمیویه نوچه بید مرف دورا ببریتن نوچه بید اوی دورا بیتن یا هجبی بلاب چه سری چای بخوبینید بلاب چیتن اف هشکش رخت اوت کن بلاب خوب بینم سوژن اف دورت شرخ اوت کن مثلا بلاب خوب بینم سوژن او درسته بس کو قضیه مرف چیت موتوری بده و به اصولیه بکت و چی دورت بنی را برید او کارکی نه باشه. Sen ben o namak ertin oldu gittik. Bir Mongolas ersin. Beni tağılcağa, bu da işlemen artı Mongolas'ın yatsa orası tağılcağım ha. Das ist alles mongolische Volksmusik. Mit Sing ist auch Volkslied. Musik ist alles mongolische traditionelle Musik. Sing ist es traditionell, also Oberton Gesang Type. Ja. Das ist nur mongolische Oberton Gesang. Das ist ganz anderes verschiedene. Natur ist Komi. جينا دعوة من معرض برلين طبعا دعوة للتشاركية شركية يحذركم للاستثمار السياحي دعونا من هذه التشاركية الفرقة الفنون الشعبية أنا أحد أعضاء فرقة الفنون الشعبية بغات جينا نشاركوا معرض برلين للمقتنيات الشعبية